Te anda kasilin kala poi hayeng kala shpelut pori lade hakaba shudi buat namar ba kam skola shu ban klet ya uban namar ba kala i baladi u bat kaken mau ya lade nadu ba kaken du u kashit ong ha u ba ban ngala ban map ya pi ya barok ka jingle jong pi henry like no tang lada pi yai kan thai kata ti annam dan jingma namar hakajing jonga hi amdan kanu ru ka bakam pen sngosi yanga like na kata komta kam kwa shu sendan ban priang ya uban hakajing jongka te kasilen kat ba kadang shong perkhat kuslai hangta kala poi kat mau ya kawe ka perlok ka ba ju share ri kijing aka te ha ta ka por kala phone no ya ta ka perlong ban share ya kata kijing ka ba kamat bar kata ka perlok ka ba kerting ka kiti te anda kaselin kala yo ban kran ya kata ka perlong kala ong ya ka pitep keti menta kala de ka por nga bangandu no shijing ya uban bat ngam kwa shu sendan hero ba wan ban biang hakajing jonga te ka kiti pade ko ong ya kaselin sngap ya ngaselin phim dai ban rai kerki ya kanu ka kam ap shwa hadu ba unda ong hi ma u ba om dan kam shu ya pi kanang ba pin ma be shu hakajing namar pidang don te ka puar selin ban rai kam bha ya pi ba pin shu le kerki ya kanu ka kam te hakata ka puar ka kiti ro kam kwa ban bonnya ko ong ya kaselin bu shwa kata selin sada perkhat bha wat jurai kerki ya kanu ka kam te anda kumla shai kasilin kala khithia bat marsen khi kala direct shadukan te anda kala poi shadukan lawan biang ke emma ta kapor bat kasilin marsni iya ke emma ko ong yaka o phimat ban thiet diasis biang ne te ka emma ru ka jubab ko ong ya kasilin ho oi gen phila pen bu lupa em te kasilin ru ko ong ho oi ngala dabu ap ngale shemo te anda kasilin kelawan raya tos dio kala ai ha ke emma bat ha kata kapor kia songkai shwa shipang te kia thu khana baro arngot bat kilaya tip iwe te ha kata kapor ke emma ka kali kasilin ko ong pi use insta te kasilin ko ong ha ai nga use te ka emma ko ong kasilin sa follow lang yang ngamo bat kadapan ide ya ka username jongka ka ai kerting emma te ha ta kapor kasilin ko ong ni sngot na ate kerteng jong pi te ka emma pade ko ong shubiang hi te ngale shua katama te kasilin ko ong haot te ka emma kale no shua dukan jongka te anda ka emma kala len kasilin kala follow ya ka emma hapo insta ban kasedang ban check ka ki post jongka emma hapo insta hadinang ta pade kasilin kalin no shayeng bat namar ba kasilin kangit ya kajeng ai jeng ngot jong ka kiti ka badai ka parlok pa ya chan tambat kasilin kumta kam shem pala shem karai bani shong klat bat uban te ha kata kapor anda uban ula wai tre ula wan shayeng te anda uban ula poi hayeng ubo ya kapla hajing thia bat uthap ya ka mobile hangta te ulek no pade ya lade ha kawai pat kamera pet tv ukwa ban pen berngai lade da ka ba pet tv hangta ka selin pade ha bakai iya uban ba urang pet tv te kalek syakam rathia ban shem ya ka mobile jong unapla kat ba kadang mot ban saya ta ka mobile kala pan ban ya iwe ikot red bat kata ka kot red ro kadai ka belai bala tho kerteng hangta da ka kerteng jong ke ema te ha kata ka por kasilin kala kendet mars ne i ka kerteng jong ke ema na mar ba kala ken mau ba ke ema kadai ka brio ka ba shei wan shem sentiu na dukan jong ka man ka por bat ka ken mau ru ba kadang sudah ban pha follow ya kasilin ha po instagram te hakata ka por mars ne i ya ka kerteng jong ke ema kasilin kamla klam da jaw mat bat kala jaw mat hangta de ka jing kathang man siam na mar ba kala mudder bet ba peleng uban udan jinga dai bat ka ema te hakata ka por kasilin kamla shuban sha ya ka jingle jong uban bat kale che kamera pet tv ban kali na u bat anda ka poi hakata kamera pet tv badan uban ko ong ya u ka ei ka ne ban kabelai jong no kane bat manu hiro bara kerteng ema uban pada kata kapor ulah shu ngap omnang shu ban juba te kala ong ya uban
Okey, biang dapem jubab bro. Bat kalapan ya ke akaun Instagram jong ke ema. Bat ko ong kani kadei kata kabrio. Kaba dan kertengah ni hakabelai jong pi. Bat uban pade uong ya ka. Tu se silen jai. Katu kadei tang ka perlok jonga. Kasilin pat ko ong ya u. Pilati kena bakadei tang ka perlok jong pi. Ti uban pade ula jubab ya kasilin dah kajeng tiang. Uong ya ka, hooi ngati kana. Di kasilin pade kala ong ya u. Ngam ngait. Di uban pade uong ya kasilin. Bali pade fikali habapim ngait. Bat usdang ban pen ijing dom ya ka. Bat uong ya ka. Man kapor shule dom bet yanga. Ngala thai silin ya pi. Pi syukwa bet tang ban ya bun ya haye. Pim jukwa ban ya sup. Di ulit no si kamera tia. Bat ukang artat ila de habo kamera. Ti kasilin pade hakata kapuar kala syuyam ketang hangta marway. Namar ba kampoy perkat yeladi bakan mat jing hadu katne. Ti kasilin hakasingi kababuat kale bet hi kumba jumlian banle hakaba kabuat bet ya uban kat syaba ulet. Bat kat ba kadang buat ya u nadian kakendet bakai ya u ba ulet syeng jong ke ema. Ti kasilin ru akata kapuar kalek lang syadu syapalau. Bat endala poy syapalau yeng jong ke ema. Uban pade urung no hayeng jong ka. Ti kasilin pade kabuat nadian jong u bat kayeng tang hajeng kangyet. Kapet yeki najeng kangyet kaya i ba kidang ya keren baru orngot hakawi ke kamera. Ti hakata kapuar kat bakadang yang man pet kita kumnore kabakla ya utau kiu sentio ti uhap syamadan. Marsin hap uta okyo sentio kasilin pade bak kapet no namar ba katiang mayo kinman pet yaka. Ti uban ru mar tahi umi no na yeng jong ke ema. Bat kasilin pade kakampat let syeng namar ba kabuat ya uban nadu na yeng kabuat da kakali. Ti komta kayeng bet hajaka bom i uban. Ti marsnya i ba uban ulalet da kakali hi komta makaru kabuat bay nadian jong u da kakali. Ti endala poy hasideng lenti kapakang ya u da kakali na kaman. Ti enda kala pakang da kakali na kaman uban pade umi na kali. Bat utang syumi ma u na kali makaru kami lang. Ti hangta uban ula kendet marsni i bade kasilin. Kasilin pade marsni i ya uban marsni mi uban na tanapok kali. Koong ya u. Sengaw bahaban keren mentah da kabasyay. Yan nu pilih kendo mana, bat kayang jong nu hiru ketu kabapirung mana. Ti uban hakata kapor ule kumbab banai namar ba empoy perkat bakasilin kai iya kajeng hisya uang banmannya ka. He ngalik siyang jong nu ko. Ni silin te la syap metang kamu dosnyo bet yanga. Ti hakata kapor kasilin pade da kajeng dom kalau ong biang ya uban. Balai te ban pikwa bay bantok yanga. Balai habban da buri nanga ik bapile. Katung ngalai iya kajing syaru menta pidang kwa bantok yanga. Ti hakata kapuar uban ulas ngau nervous silade namar ba ulas ngau tu ba kasilin kalai iya kajing sya komta uong ya kasilin. Silin singap se wat bitar kat ni jai se silin ka ema kadai tang kaparlok bayajan bat nga kam dadai ka bang ngadan jadi bat ka. Ti hakata kapuar kasilin ko ong ya uban. Ulang balai dadai ka parlok hap daya bat kati kumtu semoban. Ti uban pade uyale ban penklat bet yak ka ba kasilin ka keren. Uong ya kasilin pitip silin ngalit hayang jom ke maru badai ba ngamot ban pa order kiyak na kabanta ka anniversary jom ite. Kasilin pade kata kapuar kam kwa syuban skam iki kantian jong u kapai no shalandat bat kasujau umat hangta marwe na marba kala perkat ilade ba kamla ban em klama u katiang pelat bandu ya u kajing em. Te markum tahi karung no syakali bat kaleng no syayeng. Te uban ru ba uya i ba kasilin kalalen kom tahi urung no kakalibat ulai no syayeng tang ba keme syang pat hakajuk kakali henry kialai hala kajong. Te anda kala poy syayeng kasilin kala super khat kuslai sa yala kajung em lade
namar ba ki baro ki ja klam da poi perkhat ti kumta hi kalik thia no bat anda kumla shai pade kam sngola sha shu kasilen kalik no sha office batri ma u ti anda la poi sha office kasilen kalik ban kali na kata kabai trelang ka ong ya ka uban udan ha office ti kata kabai trelang pade kakali kalapan ban ya kasilen ka ong pide manomo ti kasilen pade kaya thu hok bait ka ong ngade kalok jong uban ti hata kapuar mas ong kumta kata kabatrilang pade kapilingo sa ya kasilen ti kasilen pade bakam kwa ba kan slam kapan shisha ya lade daga ba kapan iya kader passion lang bad uban ti marsnya iya kata kader kata kabatrilang kaya thu no a kasilen ka ong ba uban ti ulami kumbalai pau minute ai nang ni manta dan shu ha office ti ha kata kapuar kasilen kala nang lingo susu namar ba ya ka uong ba dan meeting sha office bun kam ba mentakas ngi kumta kasilen ha kata kapuar mas nyo jing tep ba ulami na office kala shusa ha ka jingdom namar kam tep shanu ulai